And then some more Badwan TV bedroom so makacho sana wachi yankoma yedi wo health tips so no sciatica enra dog boni nyina to fund my nanso ye hwe dia edesa sciatica no ebreye ti ne Dr. Dubuaten wono ye penida endpoint homeopathic clinic na da romanso nti enadwumadi ye de bro joada likosifia da nti nkoma we ya yedi ene yare bia no bra endpoint homeopathic clinic na on show se kwade omudi kidney test nso aba be ka ho bra na be check hwe se o kidney no bibia kama ana na prostate no so omgusu ebo ho edewro ba na wotwe mu de ye kasa fa sciatica ho a edwada yi obi eni nyina ni so kire ya enne ye hwe courses no dog ye mo akwaba ye da se no a wo bo ni nyina tofa bi nti wo bo ne tofa de besi enne de ye so enne ye hwe courses no yo me no a ye kan bibia ba sciatica na de ne ye kan se enya ade bi ehu bia nerve no be kan se sciatic nerve no ai wo nipa de se ni wo hip efa wo nan bunkum ni nifa no eno no se radiate pains ya ene e beka se wonya bibia fe ne se sciatica na how ba ho a sa how no di mu akotene ne se be ma wo sa pain ne beka se wonya bibia fe ne se sciatica the normal this hard ne ba no e dos e normal ni bi ni weight omo a obesity so obi a ni weight mo odu bia no e put pressure on the limbs into mo odu a bo se mo odu no bebere no a bo se mudru no yana ejina enipa de se ne wo top nti wo modu saa ne nti wo se e pushi a lot of pressure on your limbs na limbs no ba bia eye wo nan ho nyina that ho no nerve no edi mu akotene pa no sciatic nerve no nti obi a modu bebre no a nti wo hwe nipa modu o ma ye obesity no a betima ka se mu be 80% wo sciatica to bo se de bia bo so mo de o mo complain se o mo nan no msisi eye de yo mo ya den nti eno ne ade ba ko a yehunu wo hedo do no eba endpoint no ade ba ko yehunu pa se e cause sciatica pa no eye omo abumo oduro eno nso nkire se wa wo munye duro no wontimi nya obi wa na munye dusu no obenya enso na bibi na de sa de ba to omo abumo oduro na timi nya kese pa empema bire no akwa ma bebre no anyemo a bebre no atimi kokonya sa sciatica because obi wa onyemo a enkora ne bi wo na modu ti won se na ama oba ne so na mo dudu just na it put a lot of pressure on the sciatic nerve no so etimi kofa sa sciatica deba the other etimi di bakase ne so obi ha spinal cord problem omo spinal cord you be can say spondylosis and say wear and tear of the spinal disc and also obi o can say degeneration wear and tear no any degeneration no just say o spinal cord no disc no a making out the spinal cord no obi ha etimi wewe na kase animu ne mia etwi sa no a etwi ema nerves no a wo inside no kana moa eno no bebiri no a no etimi kofa ade ye fe ne se sciatica eba obi so okwana ne de no ye obi ha ne spinal cord disc no etimi ekafam ho instead etwi fa ho okay eno so etimi de ba ena obi wo so kwa no ye obi e beka ne se spinal stenosis yakada spinal stenosis na the spinal cord no nerve na wo no buha na efe ne say emu no narrowed ayeketwa very narrowed pa eno so etiminya effect wo bia beka ne say wo sciatic nerve no ho a etimi kofa bibia beka ne say sciatica ba obi so okana diabetes yade diabetes oh yes yade diabetes yade a say nerves pa enti na boso bi o diabetes ya boso bi o na nani bedu mebi na ni so ikusu because bi e say optic nerve no a e connect amani pa adwene na ama enti on say nerves ne bia wo de ye optic nerve no one de ne say ade a wani behunu no say color na ye blue ye green color differentiation no sa optic nerve no communicate with adwene no and a sciatic nerve no so no e communicate nine area no na alias information dia spinal cord no a push information dia ma adwene no entempe mebire no an yade ba ko a e say sciatic nerve pa no eye bibia be kan say diabetes no kra so etimi kofa yade ye fe ne say sciatica e ba be so ni pa de enti omo diabetes bibire no an no etimi nya sa condition no ene na wada ma fancy ha no china ye beto so ye be hwede o china ye be hwede symptoms or sciatica ni bia e kwan be na be hu se wo bi number no so person friend ya 0244
0244 86 7068 0244 86 70 68 endpoint clinic number no. Eda senti nyame yadmo chance yebeto aso. Dr. Duboaten na wotwi wama no ho kwan kire yen sciatica emu ensem ono anso ene yen sponsor ye endpoint homeopathic clinic tie do mase so mobo ye chidomo china nso nyame yadom asabre ya jibre na nso tie bi na beboa yem pa bididi afia amankwa tamaklo.